Ushiya ngalazo uMax Makhanya ngesikhathi ethi uMalema emva kokuthi uNgizwe lahle icala njengoba kade esenkantolo namhlanje ufakwe uMalema. Sawubona kuphi nekuphi la funye khona lombuso njengamanje ubingelela uyena Mathindo Acebisi mawusuku lakho lokuqala langicotha ngizokulungela press subscribe button nozosho ukuthi uyalike kuze njalo mase kufaka amavidiyo kube wena oqala ukuthola notification. Nengane zakwethu belishubile icala namhlanje lokho kulandela ukuthi uNgizwe athi uMalema uthatha imali kuma-drugs cartel la ama-drugs cartel la eSouth Africa kanye nabantu bokufika bona basola ngokudayisa izidakamizwa. Ungizwe-ke wasesho ukuthi uthatha amabhiliyoni emva kokuba laba ukuthi bethengise izidakamizwa lana njengoba-ke uMalema emelene futhi nokuthi kuhamba abantu bokufika kuleli zwe. Ungizwe-ke esho lamavidiyo wayenza yaphosta laphana-ke ku-TikTok yaduma. uMalema-ke wase emangala wafaka isimangalo sokuthi ufuna u-1 million aphinde futhi uNgizwe axolise ngalokho-ke. uNgizwe wathi ngeke zakwazi ukwenza lokho kuze kwenza ukuthi icala lifakwe enkantolo. Inkantolo-ke yathi kufuna ubufakazi bongizwe lokho kwenze kungaphumi ubufakazi laselimlahla icala. kaNgizwe watholakala ezokhokha iy'ndleko zecala nalaphana-ke nemali elinganiselwa ku-1 million eyikhokhela-ke uMalema emva kokumthuka. Kepha uMax ubeke esekhuluma wathi Fusek Malema Fusek Malema Fusek Malema Fusek mafinyila Fusek mafinyila wena Malema Fusek msunu wakho mbombo kanyoko ngeke sizwe ngawe wena Nhlunu lelizwe leli elethu ngeke sizwe ngaleli lebe elihuwe ukhamisa lomlomo wakho onuka isihlama uzositshela amasemba usitshela ukuthi ama-illegal foreigners amukelekile kulelizwe igolo likanyoko lelo sitshela lona. Uyezwa wena Nhlunu wena Malema yeka ukusijwayela amasemba wena yeka nje ukusijwayela amasemba uyabo lento yakho yokulo u-attack uNgizwe Mchunu umbopha umfaka einkantolo amasemba lento yenzayo and isisimila wena Julius Malema wamasemba mafinyila mphonqolo izosicika lamasemba akho soze sijoyine thina ke siyilunga lempi yakwaZulu siyilento ekuthiwa ibutho. Once sayijoyina lento lemidlalo le once sayijoyina uyonya wena Malema ndini le narrative oyiphushayo yokuthi kube ngazuthi amaZulu la eSouth Africa kukhona ama-citizens awazondayo kube ngazuthi amaZulu awazwani neLimpopo amasemba le narrative oyiphushayo lobu buthuvi lemphonqolo yamafinyila owawuyikhuluma lapha eNorth West uthi amapedi awaqale azilungiselele ukulwa nathi siwuZulu ngoba thina sizanophobic ilebe lelo awulikhuluma amalebe wezwa mhudo kanyoko amasemba lento hamba uyikhuluma wena Malema lento hamba uyimemeza uhamba uyinya ngaleli toilet lakho libiza ngomlomo uma ngabe ubiza ama media briefing uhamba usangana uvula lo mdidi wakho usinyela ngawo wena sokhathala uwe wena Julius wamasemba sokhathala uwe wena sell out sokhathalwa uwe wena Mbukandini golo likanyoko criminals gebengu sokhathala uwe wena drugs cartel sokhathala nguwe wena Nhlunu kade sunu wakho uyasidakelwa. Siyacela ukuthi ama-province onke neNingizimu Afrika yonke isukulu asikwazi ukuboshelwa ukugcina umthetho bese sizoboshwa umuntu okuyena owafundisa abantu bonke eNingizimu Afrika ukuthi abaholi bathuka wathuka ubaba uJacob Zuma wambiza ngomdlwenguli ebe icala lamgeza ujaji uqeda usizi eMsimango eMaritzburg 2008 washo wadeclare ukuthi yonke lento ekhulunywa ngoZuma ayikho ngoku-Amnesty waphinde wadeclare ujaji eGoli ngo-2006 esasikhona enkantolo ukuthi cha ngempela akadlanga lenkani waphila. Ngakho-ke kubalulekile-ke ukuthi namanje sikusho ukuthi umongameli ophethe wathi ukuthi abambheki wamthuka wathi akanayo inzalo wathi uyimbongolo engazali emthuka ngaphansi eParliament emthuka ngaphandle waphinde futhi wazothuka ubaba uCyril Ramaphosa ethi ewabulela abantu eMaritsana
sasingekho asibonanga kodwa ngeke siphike futhi kodwa akalikho iqala elivulile elisho lokho ukuthi uSiril Ramaphosa wakwenza. Ngakho-ke ngithi mina uma inkantolo ingibona ngineqala mina entweni engiyenzile yokukhuluma noMalema ngimtshele kwekaBhoko ukunakala kwakhe nokuba isikhwehlela kwakhe njengoba sosithimisa nje la eGoli, ngicela ukuthi usukume bonke abaholi asikwazi ukuzosetha i-presidency ngongizwe ngomuntu okuyena owayefunge under oath wamemezela eParliament ukuthi cha useyilunga leParliament yonke into izohamba ngomthetho. Njengoba ngisho ngaphansi enkantolo ngithi mina umthetho uphile egazini uhambe nawo ngeenyawo uyayina ngisho kwakho ukugcina umthetho ngoba usibonelo sezwe lonke wavotelwa abantu bafunga ngoba uvota ukufunga. Ngakho-ke njengamanje ngifuna ukusho kucace ngokungahlonisi ukuthi khababo ngizothatha mina abameli-ke manje-ke no ngiyimele vele ngiyimele ngizohamba nje ngizungeze ngithi wonke umuntu owayethukwa uJulius Malema uma ku-wrong ukudiscipline umfana kanje yena edlala i-political game eshibhile bonke akamvulele iqala ukuthi sibone phela ukuthi kuyiqala mina ngamthukanga ngamtshela amaqiniso ngapha kwethu cela ukunikeza nango umne wethu ngapha ubhuti wami uphakela umthakathi bakwazi ukuphawula nabafowethu sibonga abafuthi bongubani nje bebekhona besuka leKwaZulu kodwa singengana ngicela ngamzabethu sambe siyomangalela izwe ngoba oMackenzie laba lembongolo le-excited ngokuba uminister lexebuka izandla lenjalo kuthiwa uDayton Mackenzie isuka lapho ilandela ngemuva ilandela ngemuva njengethishu leyasha sicela ukuthi siye lapha thina lelizwe ngicela all corners of South Africa, all people that are here and that are listening to us, even in the workplace, in the private sector, wonke amagama esiwashoyo nesikwenzayo nesikumele ninathi kodwa ngoba nisabuxoshwa akuwona nawo nakolekweni umzulu mfowethu izolo enza ama-estimate ethi labo bantu bangaphekwa 30 million and uqinisile and ngaphekwa kwalokho ukuthatha izwe vele in the history of democracy akaze bavota abantu abaclose to 20 million labo abantu bayimisele ukuthatha izwe lembongolo ebibekwa lapha njengenkosi sengathi ngafa liyasha iyona ethe izothatha ukumeya izothatha futhi ukuba umongameli walizwe ngo-2029 yithi mina leaders abafana nobaba uPanyaza Lesufi ngicela ukusho ngokuhlonisa ukuthi aqala ukuthatha unpopular decisions even angathandwa nayi-organization eyimenza wakwazi ukuba strong MEC of Education of Gauteng and sabona kushintsha izinto eziningi uPanyaza Lesufi wayishintsha waphinde lapho wakhula waba uPremier of Gauteng wathatha isinqumo wakhanda i-coalition government without even ngisho ukuvumelana nabantu abakwi-National Assembly wathatha i-DA wayithimisa njengesikhwehlelo wahlanganisa abantu abamnyama babusa izwe sakunoma lokho namanje uye kuphela umholi ophumele obala ngongahlonisi ukuthi awahamba ngokolekweni angeke umthetho